The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Ala! Alam mo to nung, maglabas akong naong. Ano sa kinabuhi, oh. Ay! O, diba? Wow! Mayong buntag! Galatong galan! Happy lang ang camera! O, diba? Nasa kinabuhi. Diyan na dyan, yung may buntag. Buenos dias! Assalamualaikum kayo kachan! Happy morning! Happy Wednesday morning to all my boyfriends that I loved before. Siyempre, so good morning, God bless. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Welcome to Sub-Saharan Mindanao. Wow, grabe na. Ay, umuang ko ba ito na sa what a beautiful place, Mindanao. I love it. Siyempre, good morning, may buntag sa tanan nga among mga sungit paminaw diri sa Marino News FM. Nakapamahaw na ba ang pangutana unsa may atong sudan karon, no, di ba? So lami jud isudan, lami jud isudan kadtong mga promises sa imong boyfriend, lami isudan, no? Gut mo jud ka, kuyawan. Ay, good morning. Matagal mo na pala ako nilolo. Oh my God, Siyempre, good morning, my buntag to all the teaching and non-teaching person of GSM Steve. Good morning. O siyempre, sa among mga pinalanggang estudyante, happy morning ka natong tanan. Wow, pagkanindot yun kayo. Siyempre, good morning sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello, good morning, sir. Siyempre, nakita na ko kanina, relax na kaayo. Good morning, Mr. Roderick Detro. Good morning sa atong Vice President for Student Affairs and Services. Wow, good morning. Siyempre, good morning, may buntag. Dr. Rizal Oriaga, atong Vice President for, di ba? Academic Affairs. Wow, good morning. Siyempre, good morning, may buntag. Diyan sa Magay, nagumpra na sa Magay, sa Bagsakan. Siyempre, diyan sa Santa Cruz Market. Wow, happy morning. Wow. Sa akong mga katagay gabi, salamat sa kayo, ha? Sa akong mga suki, ha? Gikan sa Rizal, dito sa Luzon, no, di ba? What? Sa Calabarzon. Punitin ang gano'n. Gipangita dito nila. Managaon sa ibuhato ino magtagay. Siyempre, di ba? Maningol, ayaw dyan mo kung na'y problema. Ayaw dyan mo pag-inom. What? Pwede ramang mukaon, na'y problema. Ano mag-inom dyan ang uban? Maunang dili dyan ko mukuyog sa akong mga amigo nga na'y problema. Kay maapil ko kahubog. Jawan, di ba kinabuhi, di ba? Siyempre, good morning, may buntag. Mr. Reagan Sitoy, ang atong head. Hello, my friend. Ang atong head sa Student Mission and Scholarship Office. Wow, good morning, happy morning. Siyempre, ang assistant si Romani Cago, si Absatyo, good morning, happy morning, and belated happy birthday. Siyempre, Miss Marife Villafranco, good morning, Mampeng. Wow. Good morning, atong director na to sa Public Information and Communication Office. Wow, good morning, happy morning. Iyang assistant sa Benitez. Good morning sa back office, supply office. Ma'am Normal Beno, good morning. Sir Kim Lasagas, Raymond, wow, Norbilar. Happy morning ka natong tanan. Og syempre, Ate Librongas,
Sir Eric Villanueva na sa finance sa ating office. Good morning. Siyempre, live na live ko karon sa akong FB account, ang Lando Visayas, sa akong mga friends. Ako mga way batasan nga friends. Happy morning lang. Ano ka na boy? Oh, ingat lang. Dili mo cooperate na ako mga FB friends. Ginawa ko. So na ako'y 5,000 mo ang mulike. Ano ko? Ang mulike 2,000 lang. Asa kaning 2,000 ay garapon mo. Nasa ka na boy. Oh. Oh, siyempre, good morning, Ma'am Erma Luna. Wow, good morning, happy morning. Elip Ragas, good morning. Oh, siyempre, good morning, Ma'am Pilis Sagoso. Wow, good morning, Aligakang, Ryan Gagos. Oh, siyempre, good morning sa akong baby. Oh, good morning. Good morning. Oh, si Kuya Juan, di ba? Oh, si Edmar Dagalea. Happy morning. Di ba na patigim kahit isang saglit? Ang kumayot na siya. So na nag-text na ko dire, hello sir, di ko pwede sir. Dili ko pwede na mo apil ng PBB. What? Hindi sa mo apil ng PBB. Kayo ba, baka sugoon sa ni kuya? Mayon na sa unya na kuya, iksamok-samok diya. So sa mga tao diyang wala pa, sa mga tao dang, sa mga wala pa, gigugma diya. Panghingog mo na lang mo. Og siyempre, good morning. Sa akong extra na ko, si Agidon ba to? Si Agabon, si Agidon na si Agidabon, sa to na si Kureka. Happy morning ka na itong tanayat lang, di ba? Wow. Oh, lipay po si Edmar Charot, tinggara po kakulunan. Oh, Sa kay batasan, ha? Midya malagi natin na press. Yan ang totoo! Siyempre, good morning, may buntag. Si Lex Villabert, Conido Blado, good morning, Lex. Happy morning, that's a so good sounding lady. Siyempre, si Ronaldin Sipi Aliate Rona, good morning. Christian Narbas, si Christian Navarro, happy morning na sa Davao. Siyempre, si Paring Nels, diba? Happy morning, Bone Center, Zamboanga. Pa-wash out, Uncle, Bone Setter, Zamboanga. Nasa likwada, naminaw dyan siya sa Unitin ang sedula. Check connected by. Buang kumayot na sa pagbantay-bantay na ito, mga estudyante, humana ang midterm exam. Di ba? Di ba? So, naidiyon na rin. Akong balik-balik ko dyan, kung nai-entrance exam, nasa exit exam. What? So, di ka kagawas kung hagbong ka. Sigurado diba? kayo? Correct. Siyempre, good morning, may buntag. Wata masugin sa Santa Barbara, mga taxi drivers, kuliglig, habal-habal. Happy morning. Wow, di ba? Asa mo, ipapili ko na diri, wadi mga batasan, ilakod, iladong labdo na kong ulo ay, di ba? Yan ang totoo! Kung sa ganan mo sila, uwan o init. Dinot kayo ang panahon, kay tig-ulan, kadlawon lang dyan, kadlawon, karon init kayo. Happy lang jud. So inaot panta nga nag-ampo na mga estudyante na kato na yung mga research, di ba? So wala na tayo research. What? Mag-tree planting na daw, tree planting para na wala init. Siyempre, good morning sa katul man akong kuan. Hello, good morning sa mga OJT ni Sir Dahay sa Dimik. Mga dagugtiyan. Di ba na? Kisaday mo una og ko. Mutana ko na kisaday mo una og ko hit. Di ba? Bana o asawa. Di ba? Ambot lang. Huwag ka baluoy. Single pa ko. Bahala ka diha. Ay kung samok-samok ka diha. Samay ta kung sa problema. Correct. Hoy, napa diri, Napo diri. Sir Lando, kinoko, nanarbaho gani ko para makaon. Nya karon napas mo na tungod ka napas mo jud ko sa tungod sa trabaho. Mao na. Correct kay mapas mo ka kasi kag Facebook, di ba?
Hello, good morning, my buntag. Di ato masukit sa Sambud. Dapi Oxwaji Fuda, good morning. Auntie Annabel Pepangko, Uncle Edwin Pepangko, happy morning. Sir Mai J. Mandiana, happy morning ka na itong tananing atihan. Wapag kanito. Pagka sa feel na tulungan natin mga positive energy sa itong kinabuhi, no? Di ba? Sa itong nga musulod sa itong. Hello, good morning. Ma'am Ellen Capasio, good morning. Si Anton Gregorio, good morning. Siyempre, ni Noel Gola, Ma'am Peslona, Ma'am Shok, happy morning. Sir Benji, Mas, happy morning, happy morning. Siyempre, good morning, Sir Dan Ramirez, happy morning. Di ba? Siyempre, good morning, may buntag. May buntag diya sa Upper Dulyan. Diya sa Skybox Coffee. Happy morning. Wow. Mami Arjen Fajardo and Auntie Chanda Ebol Fajardo. Good morning, diya sa Batchoy. Happy morning ka na tutanan. BG GMP, happy morning. Wow, pagkanito kayo. Hello, pa-shout out, sir. Ingo si John Gulyar Piolo. Pa-shout out si Piolo. Piolo, kisa man siya. Piolo lagi, si John Gulyar Piolo. Sigurado ba kayo? Good morning, sir, from Singapore. Diba? Apoy naman ako. Damo na ko stress to. Social from Singapore. Happy morning. Diba? Nag-start ng Singapore sa 1. Singa 1, Singa 2, Singa 3, Singapore. Kunsa 1, diba? Diba? Yes. Hello, good morning, my buntag. Sa talang mga kitag di makita, no? Happy morning ka na to. Wow. Social, ha? Wow! Sub-Saharan! Di ba? Mindanao! Di ba? Nay, mga pangit itanaw na ko diri. Uy, sa mga pangit. Hello? Hello, love. Kujawan! Ginawa ko. Mabuang ko bayot. Ano sa kinabuyon? Hello, siyempre, good morning, may buntag. Atong masaya sa Isabela City, Lamitan City. Happy morning. Happy morning ka na itong mga Tulyong Ilumbaring family. Diyan sa Mampang. Auntie Mercy Ilumbana, happy morning. Hello, good morning. Good morning ka naman, may buntag. Ma'am, Sir Paul and Ma'am Kasi good morning. Kami naman Chico, sa Magundo, Jamalin, happy morning. Auntie Nulpa, kay long hair. Happy morning, Dennis. Happy morning ka na itong tananing. Diyan sa ZNG Tailoring by Castro. Happy morning ka na itong tananing. Wow. Check connected by. Siyempre. Sa Prince Lechon, Tilawi lang. Happy morning. Wow. Pagkaniluto kayo. Diba? Ate Faith. Good morning. Si Eileen. Si Henry, si Marvin, o si Master Chopper. Diba? Wow, pagkanito kayo. Yes! Kanta. Wow, samsaran Mindanao. Diba? Wow, social juga kayo. Meron na ba? Naminaw dyan siya kay wow. Social juga kayo binokay niya. Wow. Ingon si John Gulyar Piolo. Wow. Samsaran Mindanao madud ang music. Diba? Wow. Diba? Ana lang jud, ana lang jud ka kuan updated para updated ning among technician diri. Ako po na siyang boyfriend. Ako na siyang boyfriend. Siyempre, ako na siyang boyfriend. Amigong lalaki, kamo kung may maklaro. Meron ka bang kaibigan na masasabi mo totoo? Meron si BMB Rambol. Negosyo o kalayaan? Correct. Ano sa mga kata to. Para sa mga single mom. Ano sa? Yaw, George siya. Diba? Nayaw ta. Wow! Ayaw ninyong hagita ang mga single mama, kay kung sila'y mulihok, basin imong kusog mahurot. Kanunay na silang busy, kay ang mga anak walay daddy. Labi na sa pagkakugikan, jud mo magsilbi. Mga single mama, palihog respeto ha, kay wa nila tuyo
nagkaanak silang walay bana. Ayaw ninyo kasuyain ang ilang pagkaseksi, labi na sa mga lalaki. Pag tinarong mo pre, naapay mga chismosa, husgahan dayon sila. Bisan pag di kaila, patakag istorya. Hala single ma'am radyod ang pilian. Kung imong mauyab swerte kaayo ka, busa ka mo ayaw na pagduha-duha. Sa relasyon fighter na sila mo dala. Hala single ma'am radyod ang pilian. Sa kinabuhi may plano na jud sila. Dili pariya sa ubang mga dalaga. Gwapoy gipangita. Oh! Ayaw ninyo kagita ang mga single mama. Kung sila mulihok, basin imong tusok mahurot. Kanunay na silang busy, kay ang anak nila walay daddy. Labi na sa pagkakutihan, di jud mo magsindi. Ang mga single mama, palihog respeto ha, kay wa nila tuyo nagkaanak sila nga way bana. Ayaw ninyo kasuyai ang ilang pagkasek, labi na sa mga lalaki. Pag tinarong mo pre, naapay mga chismosa, husgahan dayon sila. Bisan pa di kaila, patakag istorya. Hala single ma'am radyod ang pilian. Kung imong mauyab swerte kaayo ka, busa ka mong ayaw na pagduha-duha. Sarili na sila mo dala. Hala single ma'am radyod ang pilian. Sa kinabuhi may plano na jud sila. Dili pariya sa ubang mga dalaga. Gwapoy importante. Hala single ma'am radyod ang pilian. Kung imong mauyab swerte kaayo ka, busa ka mo ayaw na pagduha-duha. Sa relasyon fighter na sila mo dala. Hala single ma'am radyod ang pilian. Sa kinabuhi may plano na jud sila. Dili pariya sa ubang mga dalaga. Gwapoy gipangita, gwapoy gipangita, gwapoy gipangita. Ah, correct. Ano sa wow? Meron ka 10,000! Ay, kinukambuhan ko ba yun? Hello, good morning, Angel Melano. Good morning, Salan, Bisaya. Regina din Awawo. Hello, good morning, Angel Melano diya sa Infinity Salon and Barbershop. Wow, pag happy morning, happy morning. O, si John diya, mga barbero, mga guwapo. O, si Teddy Jimar, Uncle Modi, Uncle Richie, o, diba si Dreamboy, happy morning. Hello, Father Bots, hello. Father Bots, Candido, diya sa Mampang, Paris, Paris Church, happy morning. Pwede nyo tayong laguan. Welcome to Sub-Saharan Mindanao, di ba? Correct. Wow, si Santoni Montero, happy morning. Wow, kanino to? Og si Jean Macasantos, happy morning kanino. Og siyempre, good morning, may buntag diya sa may Baluno, Isabela City. Good morning, diya sa Pisigulayan. Punitin lang sa Ron Cross, and boy, at Titing Paisal. Sino makuyog diya? O ang mga Tarusa family. Wow, happy morning lang dyan. O, kinuha ko, mabuang ko ba? Init man. Wow, galing ng JD Begang. Happy morning lang dyan. Ko, ingat lang. Wow.
Wow, yung si John Gilyar Piolo. Ikaduwa lang na sa imong mga single mom, sir. Mas fighter ka, sir. Ay, Kuya Juan, di ba? Oh. Nagatilaw na siya na ako. Okay, fighter daw ko, di ba? Oh. Si Edmar po, nagatilaw na po na siya na ako. What? Happy. Sigurado ba kayo? Wala, oy, joke lang. Ganap po mo na siya. Ang sarap mo, tol. Oh, ang sarap mo. ang sarap mo, Edmar. Diyan ko rin ko, di ba? Pagbantay ka, Edmar, kanya na ba ko yung picture ni mo, nagigda ka diri, bantay. Bantay ka, tol. Ayaw ko! Naala magka-picture ako, Edmar, bantay. Oh, ni gahi ra ba tong? Kaklaro ka. Basin magamit ang akong sundang. Oh, natulog sa Edmar, ni gahi ang liog, igana warta ka. Ni stiff neck siyang yang liog, igana po malay mo na ha. Igana mo. Oh my God, kino, di ba ano siya, oh. Wow, hello! Oh, may nag-request. Oh, kanta daw ni Kuan, oh, di ba, oh. Kanta daw ni Elias, di ba, oh. Wow, social yung gara mo. Oh, kanta. Wow. Kanta daw ni Elias, kanta, request nila, oh. Di ba? Ako kanta kami. Okay. Oh, ako pa na diri, oh. Ulat-ulat naman mo, di ba? Kinabuhi, oh, di ba? Oh. Yan na. O, kanta ni Elias, request nila, o, di ba? Hello! Good morning, may mutag. May mutag dahil sa store number 13, mga Enriquez family dahil sa Santa Market na buko juice, di ba, o? O, since Hamja, Etere, wow. Why, Santa Catalina, Rafi Gonzon, Yayeng Ventura, yes! Di ba, o? Wow! Oh, everybody, mga Dimi, Cochete. Yeah. Pasok sayo. Mami Arjen ay sayo din Mami Arjen. May muntag ka itong tanan diya sa mga silingan. Nagkaon malamang na siya. May tos, may nis, may shoulder. Welcome to Sub-Saharan, Mindanao. Kay sikat kayo ang dadyon. Nay mga langit din mautog naong Ginoo nang silang yung tao mga pislat og ilong. Hay Ginoo ko sa nang yung tao ni mga tawa naglulo sakit sa mata. Hindi man may pangilangan ba sir kay gwapo kayo. Diyos ko na kayo ganang kanto ang bilis sa iyo ay mo pasublan imong kampuan. May sulay nito ang pag-atuhod balik ka tuloy. Sub-Saharan, Mindanao. Oh. Nagklaro ka. Aray! Ayaw ba? Tinuring kitang kaibigan, tol. Hello! Si Jory Bien. Happy morning! Tumasuyod sa tumaga. Happy morning! Sa mga vulcanizing shop o sa mga tindahan mga bugas. Happy morning! Dahil sa Mayo. Dahil sa Camino Nuevo. Dahil sa Barter. Happy morning! Karatong sa langat yan. Mabuang tumayo to. Siyempre, may buntag. Captain Marnet Apit, good morning. Dr. Kisran Chong, good morning. Dr. Raimundo Lorente, good morning. Happy Mr. Salon.
Hello, good morning, happy morning. Mother's Day, good morning, Georgia. Hi, good morning, happy morning. Ate Mike Derek Tumanda, happy morning. Bistang Prestay, Bijang Mokal, wow. Hello, good morning. Ito mga guwapong drivers. Wow, Jory Balome, this is Bastian, Don Jula. Si Jomay Sabis, happy morning. Bismarck Flores, si Albiar, happy morning. Sa Dakong Village Home, sa Ricodo. Ate Pet, Fire and Family sa Ayala, happy morning ka na ito. Wow. Siyempre, Mami Telly si Toy. Diya sa may barangay Kawit, happy morning ka na itong tanan. Wow. Andoy Ashin. Wow, hapit na ito. Wow, good morning, sir. Ingon si J.M. Perez Rico, good morning. O, siyempre, good yung morning kong nakita. Kutsawan, happy morning. Diba? Wow, pagkanin Wednesday, happy lang dyan. Wow, good vibes lang. It is na to ang mga negative vibes. Mga dapat positibo na to sa itong kinabuhi. O, diba? O, hala, nag-enjoy ba? Nag-enjoy. O, pakpak, ganun, happy lang. So, Wednesday ba doon? Andaman dyan mo ni Uncle Ruben. O, Sub-Saharan, Mindanao. Diba na sa pagkanito kayo. Oh, mga Prince Lechon, Tilawi lang. Oh, di ba, pag ano tayo mga lechon packages, no? Di ba, kasi alive na alive kung ano man, naka-Power Max, oh, di ba, naka-Power Max ni. Power Max Coffee. Wow, tatagal ka pa ba? Idmar. Ayaw, cool, bata pag-cool. Siyempre, my beautiful skin. Kaya nagka-Kojic man ni Skin White. Wow, pag kanito kayo. Skin Max. O, diba? Skin Max. Skin Max to the max. Wow, pag kalami. Bongga Jodo. Kaya Wednesday ka ron. Ano na, ang daman naman ko rin. Ilamba, ibon, labyog na pakpak ganun. Hello, good morning. Ma'am Dana Alian, Mami Umar. Happy Jordan family. Happy morning ka na itong tanong. Ako masukay yung mga amigo diyan sa Santa Barbara, mga Piaggio drivers. Wow, sisid na. Diyan sa LTO, Laros Tanang. Kiling. Mag-iom na gani ako, di ba? Basta akong balik ko dyan, ha? So kung wala tayo swerte sa mga military, ato na ta sa NBI. NBI, naibata isa. Joke lang, happy lang ko, di ba? Sa mga nanay, lambay mo na, labyog na, pagpag ganun ni Uncle Ruben. Di ba? Wow, siya kita ko mga anak. Share ko, Diyos, IC, and Tantan. Wow. Regine. Mindanao, Sahara, Mindanao. Marina News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Welcome to diba? Yes! So, pag ganito kayo sa music, atik-atik na yun, Gano, atik-atik na yung atik-atik na yung kuya. Atik-atik na yun tawag og kuya kay bet man niya ang laki. Diba? Atik-atik na yun. Oy, kuya, ayaw kuya. Di ro ko mabuang ko bayot. Ayaw ba? Kurik anak dyan na. Kay, maningon nga, lain-lain mo kutag talent ko. Depende mo ko na siya, di ba? No talent. Naiuban ka diya, naiuban ka niya ang talent ka niya, ang talent kani sa uban dia. Ang talent kani sa uban dia kay magsikli bisag walay sakit. Ay, mabuang ko bayot o managanta ko reko.
Oy, basahin, kalimot na itong mga incoming first year sa college admission test. Wow, pagkanito kayo ha. So, i-open lang. O, so, i-open lang dyan ang kuha na. So, Score 25 ha. Please click lang. O, diba? Admission.gsmis.ph. So, diba? Wow. O, so, mag-start. O, diba? O, labi na sa May to June 14. Wow. So, kung naka-register ganit, so, screenshot lang sa inyong mga application ID o password. Nandito, man na inyong gamiton kung ali mo din, man na inyong student number. O, log-in na. O, diba? O, so, namoy ID na password. Diyan natin application number, inyong screenshot, ha? O, or i-print ninyo para dili mga tapos print, tapos picturean na yun. Diba? O, so, i-attach sa inyong documents yung application form. Siyempre, photocopy lang, ha? PSA, birth certificate PSA, authenticated. Remember, ha? Authenticated. Ang una-una ni Kuya Regan, nailain kayo kay authenticated. Dapat wala joy mga gushugis ha, baka overage na masuko ang sports head na mo. So PSA, photocopy po. Photocopy sa grade 12 school ID. Di ba? Photocopy sa card. Di ba? Wow. O syempre, certificate of enrollment or certificate of good moral character. Di ba? So ayo, di ba? Di ba? Ayan na o katong na yung mga frat ha, kung nag-aim mo to enroll sa College of Maritime Education, you are not allowed. Wala po'y frat ha. You are not allowed. Check. Ano siya, so wala. Dapat healthy. Good health and good moral character. So inyo nang na. Lahat po, photocopy lang. Dili original. Okay, kamo na po yung mga problema. Kamo na po yung mga problema kung isabit yung original. Mahita na. Di ba? Magyaw-yaw na yun. Kaya di maminaw sa akong istorya, photocopy lang. Di ba? Kumalikon ha? Sa inyong birth certificate, PSA authenticated, photocopy of your grade 12 school ID, photocopy of your card, and certificate of enrollment or certificate of good moral character. Para man siya. Di ba? Kudyawan. Siyempre kayo, ani nga tong kapalaran karong adlaw. Di ba? Wow! Pagkanindot yung kayo, Sub-Saharan Mindanao. Di ba? Manda. Yeah! Grabe kayo. Di ba? Manda. Diba? What a beautiful Mindanao. Diba? I love it. Diba? Manda. Ayaw labot ng Bisaya. Bisaya biyapon ko. Taga Bisayas ba ako? Pero na ako sa Mindanao. Diba? I love Zamboanga City. Tanan. Diba? Ano sa kinabuhi. Uy, Aris. Uy, so na yung mga medyo na yung mga mag-play ni mo your perceptions of value ni mo karon. Nana, din na kinabuhi. Yatat si Robert Giriko doon ay gara po ka. Diba? So, na Very much! Na yung mga strong emphasis karon on psychological pursuits ni mo karong adlaw, Aris. Sa imong gugma karon, Aris, no? So, excellent time mo karon, Aris, no? To broaden, labi na sa imong social network o makaimamat kag mga tao karon. You can meet others so may have some fresh thoughts to give. Wow! So, fresh ang thoughts. So, bagong toothbrush kay thoughts. Ngipon man na fresh thoughts.
Okay, nasa lang mga wide range of expertise karong adlaw. Wow, bungga. Murag okay ang imong gugma karon, Aris. Sa imong karirag naman mo karon, Aris, no? If you take a step back karon and refrain from criticizing people karon, you can learn from them. O makat-on po kanila. So there's practical ways may worry you at first, pero imong ma-realize karon nga there are multitasking abilities karon are quite beneficial. So wala ka, miniid lang ay lagakuan. Don't judge. Don't judge a book. If manayong Aries nga, don't judge a book if it is a notebook. Para sa imong kayuan mo karon, Aries, huwag ka ng imong rush of enthusiasm karon, Aris, no? Manay magtama mga achieve nimo ang imong amazing things karon ay mga butang amazing kayo. So na impact nimo kung mag-focus ka sa trabaho with a sense of tranquility and motivation. Wabungga mga Aris. So start your day. Mag-start ka sa imong adlaw with a meditation. You pray para to get rid of your mind of any negativity. So use this necklace. Nakoy necklace kami para ni Ma'am Ellen. Diba? Yan ang Cancer, ako Aquarius. Wabongga jud kaayo. Sa imong financial karon, hay Ginoo ko adlaw is a good day for money. Money nimo karon, Aries. So if feel karon you are optimistic today, o kabalo ka ready, andam na kang move forward with your long-term objectives karon. Olo, so thanks for the energy. O, di ba? Wow, bongga man ka, Aris. Uy, sana all. Pero joke lang yon, Aris. Mas mo ka. Ay, tinaw na, Aris. Ay, garap po na sa o, di ba? O. Hey, laot ka ko, Taurus. Na yung mga ano ka, Taurus. O, conjunction, junction. O, junction. Say that you should take time before making any decisions. Ingat-ingat ha, don't rush. Ayaw i-rush ay mga desisyon karon. You have to think twice, di ba? Sa imong gugma karon, you have to pay close attention karon sa imong pamilya karon. Kay naay mga problema karon adlaw, Taurus. So for a long time, short time, and middle time, you've been putting your relationship on hold to fulfill sa imong professional ng obligasyon. So, you be accomplished karon what you set out to do in your professional life lang. Wow! So, focus lang ka. Focus sa imong relationship. Sa imong career naman mga Taurus, no? Nakakayo really a lot of courage karong adlaw, Taurus, and a strong desire para ma-perform nimo effectively ko. Manay maghatag nimo to maintain a bright attitude karon og a clear head today. So okay ang imong wala problema sa imong career trabaho nimo karon, Taurus. Para sa imong panlawas nimo karon, excellent day nimo to move your body karon. You move your body, dance the Sub-Saharan Mindanao, Taurus. Check back, music daw. Music, Ruben. Kay musayaw si Taurus. 5, 4, 3, 2, go. Wow. Oh, wow. Para sa, yes. Sayaw na, para to move your body. Taurus, if you love somebody, give your body. So, eat light lang and exercise lang. Wala joke lang. Di ba? So, eat well lang and being fit are essential. Di ba? Para sa imong pinansan mo, Taurus, no? Na imong i-consider ko ng mga adjustment karon you like to see in the future karon. So, you might be honest karon na how much weight you have in your hands. Tanawa, ha? So, nato yung mga sometimes mga favorable forces karon at work na nag-conspiring nimo to make a fortune per you. Wow, bongga. Okay imong financial, Taurus, ha? Kaya nakadawat ka sa imong overload. Hoy, Gemini! Hoy, Gemini, na yung mga tension kanong adlaw, Gemini, sa mong kinabuhi, naot panta, karon imong galimanta, mabuoti, at kayo kanon, ha? Today, nga dili ka sensitive kanong adlaw. So, na yung mga tension kanong adlaw, ha? At least tension lang, dili 20, 30, 40, 50. Para sa imong gugma karon, as your lover responds karon positively sa imong mga desire for romantic joys, karong adlaw is a fun and enjoyable day nimo. So naay mga little surprise lang factor nga mo na makahatag kanimo tabang to get your romance back on course. Wabungga sa imong karga mo na karon, Gemini. Hay Ginoo ko, Gemini folks, because you are brimming with fresh concept karon.
So ang imong work life karon will be excellent or would be excellent. Wow, bongga. So tell your seniors about your passion. So okay mong career karon di may problema. Pero sa imong palawas mo karon, take things gently lang. Kay medyo you are suffering now as stress-related migraines. Na kay migraines karon ma. Na kay mga slight irritations are not good enough. They are not good enough to justify the aches they're giving you. So ikaw pa naman sis karon, mag-meditate lang. Meditation is a great way para ma-relieve ang imong tension, Gemini. Para sa imong pinansa karon, kanang imong nindot a great willpower nimo karon, mao na mag-enable nimo to handle mga difficult economic difficulties kan makalisod karon. Labi na maimo nang atubang with confidence sa imong pagsalig. So make a couple of quick financial judgment lang. Para walay problema sa imong financial. Make the most of it. Make the most of it. Pasmones Gemini ron. So make the most of it. Oy, ginawa ko, Cancer, you're feeling extra sensitive, lawa, and vulnerable, Cancer? So while getting to know yourself better is a good thing. So it is also a good idea to avoid letting emotions and whims cloud your judgment para walay problema sa nimo na Cancer. Para sa imong gugma karon, na mga enerhiya karon, labi na mga astral planetary may not give you emotional stimulation karon. So mato ka sa College of Maritime Education kay to ay simulator dito. Stimulation man din kung lahi man din ay ginakabuang ko bayot. So necessary na ang simulation karon, necessary for romantic relationship, but will be least assess na imong makatunan karon on how new lover behaves in a different situations. Wabunga. Para sa imong career daw nimo karon Cancer, it is necessary mga focus ka on a day-to-day ni mo karon. Kay medyo lisod kaayo, critical kaayo, labi na mag-maintain kag connection. Labi na sa mga wider picture ko being touched with the reason. Labi na sa mga likod behind while doing the work you're doing. So otherwise, mag-drain. Ito becoming drained by your work. Murag dili mag-fuel sa imong kalag karon, it doesn't fuel your soul, Cancer. So ingat-ingat lang jud. Para sa imong palawas ni mo, ka lang ipagka-overwork or lawa, need na sa imong attention sa imong kalingon ha. So it is not the end of the world karon, Cancer. So you put along doing a favor for someone else, but siyempre it doesn't mean karon Cancer nga you're a bad friend if you don't accept every request. Para walay puan. Para sa imong pinasar karon, Cancer, no? You might come up with a novel idea karon. Novel daw to help you make money in the future. So ayan daw, don't discard lang sa imong mga current ideas. Kaya wala ka kabalo nga, it turned out to be a fantastic. Wow! So, ingat-ingat lang. So, maintain a healthy balance and meditating lang. And syempre, aware po ka sa imong behavior. Muna yung pinaka-importante, dear Cancer. Sama naman na atong first set sa itong ng adlaw, si Aries Archimedes of Cancer. Ang unang set nga mapas mo. Kay nga no, sila ang unang nito. Yay! Sub-Saharan Mindanao. Wow. Siyempre, wapagkabungga na jud. Ginoo, mabuang ko bayot. Diba? Unsao man ang pag-imo pagka-healthy taon. Unsao man na pagkaimo sa imong healthy life nga mamahaw man ka alas 10. Ginoo ko mabuang ko bayot. Di na that is not good for pamaha, breakfast alas 10 wala na. Mabuang ko bayot, di ba na sa Unya mag-wish po ka, Ginoo ko maniod to kag alas 3 sa hapon. Kuyawan. Pasmo jud ka Ginoo ko. Nya mag-wish kag healthy life. Maniod to kag alas 3. Mama, alas 10? Naaman siguro kay gamay. Siyempre, akong mga idol. Ang akong idol nangamatay na yung taon. Si Dolphy, namatay na. Diba? Si Nida Blanca, namatay na.
O, diba? Si Susan Roses namatay na, si FPG namatay, si Mahal namatay na ako mga idol. Oh. Ay, pasensya na, idol tamong tanan. Mabuang ko ba yun? Tala, sige na, Urban. Hala, Regine. 106.7 Marina News FM. Sisin na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, Ginoo ko, Sub-Sahara, no? Ay, oh, ing nalami dire, ing nalami nga Sub-Sahara Mindanao dire sa Marino. Oh, ing nalami. Hello, good morning, Dalis Minyus. Diya sa Elomis Sapatos, happy morning, yung mga boys diya, happy morning. Stand up, bridge, happy morning. G. Garcia, Soke Yeng, Benter, Kanokta, Rafi Guanzon, Ale Molina, happy morning. Ingat-ingat ng Diyos at masikat sa talon-talon. Ing na lang ko wala na kay gana. Oh. Ing na lang may dirig wala na kay gana, kay palitan ka na mog tiki-tiki. Yes! O, di ba pagkaniyat ka, di ba kinabuhi? Ay, oh. Naalaga na oh, napadiri oh, ingon na nasa diri oh. Sir Lando, og mawala gani ko aning kalibutan Sir Lando, di ko ganahan og dili ko ganag hilakan ko Sir Lando, og hatagan ko og bulak. Unsa day gusto nimo? Gusto na ko koyog tang tanan Sir Lando. Way ikaw lang bala kay milabot-labot ay garo way patasan. Way batasan ning tawana o di sa di sa nagbulak, di sa nagkwarta. Oh, ganan siya mo kuyog datang tanan niya para ma-enjoy. Aray natukan ko. Hoy, ala tong second set sa tong kapalagan ng adlaw. Happy lang. Aniya na. Regine, ako. Correct. Kino ko mabuang ko bayot. Mahal na kayong asin sa magay karon nganong ni mahal maning asin, oy. Manay mo gamit, oh. Manay mo gamit sila og kuan. Manay mahal ang bugas, barato ang kuan. Oh. Kailan lang gamiton para di no sila kapuyon. Ana day no? Oh, gamit nga na mo tilaw gud ana Ben. Ingos Ruben, ikaw lang bayuta ka, make the most of it. Very much. Way batasan ay sa kan emotion ko dayon ni gara ka ha. Boom. Hoy, layo, lisod kayo kan mga alaw na lisod kayo adlaw na kunang layo, ha? It's big to know where you stand on a topic with someone kanong adlaw, layo. Bantay ka, especially mo be left wondering karon. So it can be an unsettling state of mind. So magdili maayo mga adlaw karon nalisod kayo. Sa imong guma karon, this is not so much time for intense karon feeling karon. Kaya if it is a chance to strike up a discussion, so make medyo dili maayo mo kana kay mga discussion karon sa imong karon sa imong partner karon adlaw na panta. O unsa man ang mga negative energy karon nganing kasi mo nga siyempre mo communicate sa imong partner kay medyo nasa imong mga pangutana unsa yaw-yawi na partner yaw-yawi. Para sa imong karon kon layo no. Importante nga imo jung himtimanan ka that you have time na kay time karon on your side. So when things seem to be moving too quickly for your grabs ano niya, so try lang to keep out of harm's way. O maminaw ka sa imong, you have to listen to your intuition. O, di ba? O pila na balance sa iyang intuition man ini.
Mabuang ko ba yun? Ginoo ko. Ay, Ginoo ko, para sa imo palawas mo karon Leo, no? Ay, Ginoo, ayaw lisura. Don't be too hard on yourself. Karon, ay, kalingon na karon. So, you'll skate through the day very smoothly yang. Tuna kay humorous attitude karon alawa Leo. So, inaot pa wala kay headache karon o naka-headache karon, drink water lang. So, include foods lang nga mag-increase among serotonin level sa imong diet for a happier day. Serotonin. Ay, Ginoo ko. Kanang wala score kay 0 tuloy. Para sa imo pinasa karon. It's about to be being realistic na mula yun, ha? So, ganings na, no? So, you're probably feeling fairly energized and productive kung adlaw. So, sort through your belongings lang to see what you need o see what you don't. Okay, mali magtabang kanimo more organized in the future. Manay Virgo. Oy, Virgo, magdili maayo imong 70% na kay if you haven't been observing kung wala ka mag-observe ng someone kanon or circumstance currently due to today, ay Ginoo ko na adyo kay medyo i-feel mo nga you are let down now, Virgo. So kung suga pa ka ay barog, oy, let down, di ba? Let down sa imong gugma karon. Na ay mga enerhiya karong adlaw Virgo nung nag-encourage nimo karon to cultivate a wider range of interest rather nga mag-focus ka sa mga attracting a specific person karon nga naghatag kanimo by stressing your good appearance and excellent figure. So So dapat nino ka will be able to discuss imo nang pamatsyag pamanuri discuss mo a wide range of topic karon nga medyo imo previously meant a little or nothing to you, Virgo. Oh, Virgo. Sabsuharan mi sa imong karagdaman mo karon. Hoy, Virgo, no, you can be a high demand karon right now. Importante nga time to your reputation and career karon, and you will lead. So wala problema sa career karon sa imong panglawas sa karon. Hay Ginoo to take the initiative and put your best foot forward karon, Virgo. So take stock of your diet lang and syempre or health regimen success or make a plan for new state. Pak! Ano awala jud ka. Para sa mong pinansyal, anay mga dagkong butang karon are in the store for you karon. So, this moment karon of inner clarity karon for you, move forward lang of a healthy and constructive manner para walay problema sa imong pinansyal. Huy, Libra. Hoy, Libra karon, no? Uncertainty karon about your work or schedule karon or commitment to look after someone, Libra. So, magdula jo, you can play a big role karon right now. So, posible jud nga today's ambiguity. Sigurado ba kayo? Ambiguity. Kanang imong kuan ba? Kanang nasa imong ay biguti man din yan. Ay maunay magka-obstruct karon sa imong enjoyment. Sa imong gugma karon, Libra, excellent yung mga opportunity to have service communication with a wide range of people karon to make a substantial progress in our connection, Libra. So, okay bungga kayo mong walay problema, ha? So, na kayo mga new perspective karon sa imong relationship. Sa imong career, naman naman karon, dapat makat-on po kaon saan mo pag-improve to enhance sa imong communication skills para you can be a better chance of succeeding. Wow, bungga, oo. Having a discipline and determination karon to put you a brilliant ideas. So, bongga, communication skills lang ma-develop, ma-enhance, ha? Basa-basa, basa-basa ko anda, chismis, para sa imong panglawas mo karon. Kung wala ka ma-exercise in a while, so start a day by walking, ha? Walking to an appointment, grocery shopping, instead of taking car or bus or motor. So always remember nga, every journey begins with a single step lang, Libra. Para wala, take a few deep breath lang and permit yourself to relax. Wow! So take caution lang ka of what you eat. With what you eat, kaya pala. Ay mo pinasa ka ron. Nangita ka, you're searching for anything more.
Siyempre, to stable career and happy family life. Wow, bongga. So, na long-term economic stability karon nga medyo. So, okay ha, walay problema imo pinasa karon Libra. Wow, bongga. Scorpio. Murag nindot kang Scorpio ron, di ba? Oh. Free karon Scorpio, tutag Jollibee. Free karon Scorpio, tutag Jollibee. Pagdalag resume. Hey Scorpio, whenever you require something karon completed quickly karon, so it can be tempting to rely on the usual ones. So in the meantime, Scorpio, where you're restricting yourself, dapat you have to explore your relationship with various colleagues amid today loose trine between the moon, the astral, the adventures you pas mo ni Ron, kinukubuan ko. Sa imong gugmang na Scorpio, no? So if you've been only lately started dating, karon you might find out your connection is in changing direction. Oh, so going straight for a lifetime, commitment soon. Kanang imong emosyon karon have been developing for a while. Muna palindot, the connection is a strong foundation. So imong gugma karon medyo okay kayo. Okay, make the most of it. Sa imong karon naman karon, you've been tasked with a unique mission karon adlaw Scorpio. So your capacity karon, imong capacity to control wide circumstances karon. To sure to earn your significant benefits karon. Remember, this is a once in a lifetime chance lang para ma-demonstrate mo ang your true worth as one of, siyempre, profitable closure sa imong venture karon might result in a raise. So, okay lang kayo imong karera karon. Sa imong panglawas mo karon, feel like beginning something you currently because medyo kulang imong commitment karon adlaw. So, adjustment of yourself right now. So, water lang, imong diet. O siyempre, pagmatabantayan na juga para walay sa imong digestive system. Para sa imong pinasa karon, na ay mga positive karon nga informasyon karon Scorpio. Labi na og mga trabaho, job is guaranteed to offer you significant economic rewards. So, kung financial, you will earn good profits karon for your company. And siyempre, you will generate more revenue for yourself. Wow, bongga. So, okay ang imong financial karon. Samala natong second set sa atong kapalang adlaw. Si Leo Virgo, Scorpio, ikaw ng set nga mapas mo. Ano naman? Kay Manayaw na po sila Sub-Saharan Mindanao. Wow, bongga. Yeah. Regine. Mindanao. Sub-Saharan Mindanao. Napadihay, wadi-wadihay. Hi, hello, good morning. That's Alonso Antonis Club. Good morning, Sir Botcoso. Good morning, Sir Kamatilano, Sir Tito George, Sir Badyang, Sir Ken Villamero, Sir Morales, Sir Tony, happy morning, Sir Jing Alvarez, happy morning. Siyempre, Sir Rolly Manabella, Engineer Samuel Oda sa NFNFTS Club, happy morning. Ingat na Jod, happy. Wow! Ala, ang konobel, sagit no! Regine! Live broadcasting from ZSCMST Campus, Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Manda. Kaya pala ko na ako pag ginawag, pag yung manadayon. Ay, alam na ako sa itong mga hikay diyan, sa itong mga sudan diyan, itong mga suke, na itong mga karinderya diyan sa bypass sa Tumaga. O, diba? Hindi kayang nagalit ako. Oh my God, Ginoo ko, gumabuang ko ba yun? Next naman sabit. O, diyan sa Navarro, itong mga suke diyan, wow, happy lang. Hoy, nadiri, nayuban diyan, wow, labi na sa Prince Lechon Fast Food, alam mga suke, lahungit na.
Ganana ang mga selbidora diya, nga mga tamsi, tambok pero sexy. Wow, pimuli o, di ba? Wow. O, nadiri o. Oy, tinodyo ni. Naibugo sa gugma, bright sa klase. Napoy bright sa gugma, bugo sa klase. Napoy bugo sa gugma, bugo sa klase. Murag. Ikaw man siguro ni. Joke lang. Og syempre lang ka na mo sa Prince Lechon, tilawi lang. Na-taste let's mga lahat sa spicy yung seafoods. Napo sila mga lechon packages na mga belly packages. Wow, brator jud kayo. Okay, tadi lang ang 093640400314. Og per kilo nga lechon sa Prince of Pasco sa Estrada Street, Tituan, Zamboanga City. Oh, di ba? Wow, for catering different functions, barcode grand sir. Wow, happy morning lang jud. Dahil lang ang 0905383965 og see you sa Barcode Resto Cafe nasa noon sa extension ng kaniya na nga tong third seat sa itong kapalaran karong adlaw. Wow! Siyempre, sa mainit nga panahon, si Milami kayo ihigop og matcha diya sa Skybox Coffee. Wow, bongga dyan kayo, di ba? Very much! Ini ka gabi, lami po ikaon og Batchoy sa Sabanas Batchoy, di ba? Pagkanindot sa pagkalami, di ba? Oy, ginoko sa Sagittarius. So sila busy lang sa Sagittarius kasi nagkuhan sila ron. O nag-career guidance sila dito ron. O, di ba? O. Wadyo ko kipauban. Wala, joke lang. Uban, init kapoy. Joke lang. Natitabaho dito. Ay, miss na ko ang balag na ako diri. Basta magyayo ako sa microphone dako. Kay ulo ang microphone diri. O, meron na ba? Yan ang totoo. O, gonek. Tinuod mo dito. Ay, ginukabuan ko. Kung gusto mo lang mag-live ko, mag-livestream, ginukabuan ko ba ito, di ba? Nasa maling ulo ang utak ng inyong Pinoy. Ay, ginukabuan ko ba yun, di ba? Naka-power, ayaw-yaw dyan, naka-power mag-stream. Hoy, Secretarios, no? Na kayo mga obligasyon ka, no, Secretarios, are not going to change or to reduce themselves karon. No matter how much you'd like to take a day off karon, make sure you must put on your party shoes. Wow, bungga! Mga atin nagpag-party sa kung sa kabisi ni mo karon lawan no, atin yung lakwat sa dul, wala man na kinabuhi. Sa imo kung magkaroon. Ikaw imong kampanya karon, imong party karon, want to explore the urge of extra privacy karon in your connection karon lawas sa tayos. So you've been getting a little trapped recently, good. So you absolutely refuse to share your thoughts lang. Wow, bungga man. Sa imong karon, you'll be extremely thorough karon in your decision making karon about your work. Secretarios, So, if you choose a hasty option karon, you may end up regretting your action lang. So, ingat-ingat na Diyos. So, dapat imong i-consider all the advantages karon and disadvantages. And, syempre, muhimo kag mga decision based on reasoning. Para sa imo pala sa imo karon, Magpatay-patay ka karon na labi na sa imong sa exercise or comprehend yourselves. Hala imong ko anak kay gibati nga back pain karon, back pain gamay nga baboy, back pain na kay mga kuan karon sa internet lang og diyan maka-Diyos ginawa ko di madala og counter over the drug counter the drug o counter the ba o consult a physician katong mga doktor sa isda, physician. Mabuang tani bayo to, di ba? So, balance diet lang po sa imong pinansa karon. So, most of your corporate abilities to improve your economic state karon. Kay karon medyo dili kayo pagbantay ba sa imong budget, kay tight budget karon sa negosyo karon. Ayaw nagpalit mga purchase karon nga dili maayo, dili importante. Para wala problema sa imong pinansyal. Capricorn. So, yung gabi Capricorn. So, yung pag soft drinks na gamit ang straw. Ginoon ko mabuang ko bayot. Hoy, gano'n ko Capricorn. So, you're mostly about shaking things up karon Capricorn, ha? So, nag-establish kag mga pleasant aspect karon. O, karon adlaw. So, na mga kuhan karon nga medyo nag-imong nauna karon nga hinay-hinay kayo. O ganang mahinay man na kay wala kay kwarta.
Okay, gano'n ko, kapre-ko, gano'n sa imong gugma karon, especially when you have not in close contact karon yung party karon. So make sure lang you respect your mate. Oh. So engage your senses karon and listen to everything they have to say. Oh, batay ha, para you have to accept, oh, di ba? Oh, accept the connection karon sa imong partner. So karon ikaw imong beloved karon, bisag wala mo in the same city karon same time karon, bapat makabalod yun mo, stay aware lang of your bond and your connection. James Bond. O sa nga bond, A4 o short? Ano magid? Oh, wala. Maglibog ka gid. Maglibog ka gid. Kay gid ka gid. Di ba sa kuno? Sa imong karga ba sa magkarga mo karon? Kanina kayo sa kayo noon. Kani mong vital self-assurance karon in your profession karon. Mane mag-allow nimo to overcome sa mga kalisod karon in your way. Wow! So only one step you must take is to keep an optimistic attitude and persevere lang. Oh. Persevere. Oh. Persevere ba? Persevere. Para sa mga palawas sa mga Capricorn, ikaw rin medyo ka-exhibit of level of tranquility karon nga maghimo ka sa mga tao to set up or take a note of. Oh, bisag ikaw restless karong adlaw or agitated karon, binitasod karon, ang na kay behavioral pressure karong adlaw na intense kayo. So ingat lang. So when you become connect people peace, you project with a fresh sense of serenity within yourself lang jud. Para wala problema. Para sa pinasa karon. Karon the day is the day the Lord has made the land of disputes. You dili maayo imong pinasal karong adlaw sa Capricorn. O batay ha, dapat ka lang yung mga kasama ka dapat legal na siya ha. O ka na pag-arrest, pag ano sa legal ha. So to keep your security in place lang. So try lang to maintain a broad vision in mind. And go whatever your gut says is correct. Para wala yung problema. Aquarius. Aquarius, bayot lang daw ka. Aquarius, medyo ka lang yung kaprasyon, medyo yung emotional river tends to take you completely. So search out lang, stable footing lang. So, rather becoming caught up in your thoughts lang. So channel the power into something productive. Walay bayot diri. Sa imong gumaka na Aquarius, no? Try lang to avoid pity, squabbles and tips. My creator, feeling ka rin sa companion sa lamin sa mood, ha? Ayaw jud ha? So, compassion, tolerance, to sinunok, at to karon are indeed the order of the morning to a long-term joy. Nga man ay what counts is important. So, ayaw letting minor disagreements get to why ayaw so dissatisfaction, mga betrayal of confidence, ayaw na kay manay makadaot sa imong relasyon karon. Sa imong karira karon, may Aquarius na kay great speaking ability karon and self-belief karon. Nga may prominent display within the workplace for everyone. So okay karon ha. Okay kayo ang imong karera, wala ba sa imong workplace, wala problema. Sa birds tweet. Para sa imong palawas sa mga karon, medyo nag-bother na mo karon. Nag-body slide, stress-related sickness karong adlaw. So act quickly lang to alleviate the situation. So medyo suffer ka, nga medyo wag ka kabalo. Ay bantay-bantay lang jud. Exercise lang, diet and temperate. Don't plenty of water lang, drink lang jud. Pantay ka tol. Daon niya na ng Red Horse paggabi. Sa imong money karon, medyo at present no Aquarius. Trading commercial properties lucrative business karon. So sa mga rayon karon, labi na sa sub-Saharan na cost of land is growing and will climbing in the coming years. So imong property investment is now or resident property na ka nindot kayo. So na kay mga big profit karon. Wow! Bongga man. Pabaylo Aquarius. Wala Hoy Pisces. Medyo worry ka ron sa mga people-pleasing demon ka ron. Wow! Na mga demonyo ka ron sa imong palibot. Don't worry, Pisces. Kung na mga demonyo sa imong palibot, make the most of it.
Make the most of it. Itsay nag-asin. Itsay asin sa blagi, sa buging asin. Hoy, ako gani Pisces, nagani ko asin sa kong bulsa. Kaya magbiniw ang si Ruben, itsahan ko ni. Sa imong kung magkaroon, kanang imong emotional cravings karon are increased at this moment karon. So this the day would be a passionate day. So wala ka bro sa imong okay kayo Pisces. Sa imong career karon, kanang imong positive mindset karon will present with you a plethora of business options. Wow, bongga. Imong na karon wow business, wow bongga mga apil mibi. O di ba? O networking na dili. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili pumili ka. O negosyo na lang. O di ba? O. So naka-excellent behavior karon, okay, to expand your knowledge. You have a plenty to contribute karon and demonstrate that your bosses and colleagues could catapult your brand to the next level. Wow! Catapult man jud murag Yakult, catapult Yakult jud. Para sa imong panglawas sa magaron, dapat i-allow imong legs to relax ha. O kung na medyo na nag-cramps kami na kay mga joint problems, warning lang sign today. So pay attention lang sa imong ano siya. So simple exercises lang or perhaps meditation to reduce stress and anxiety. Sa imong pinasagaron, kung naganaw na ka about getting a car loan kadlaw, so excellent day to do so. Wow, bongga car loan man jud. Di ka nagpurlon, car loan jud ka. Di ba? Pagkusudagan, murag fully paid. So prepare lang all your documents and submit your application as soon as possible. Okay? It will be granted. Wow! So wala atong kapalayan karong adlaw ha? Atong kapalayan sa tambal og di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa man nga klase nga sakit. Because if doctor persists, insert your symptoms. Get your card, your cash and transactions. Thank you for being with us. Kaya sa itong horoscope, pasmojog ka. Wow! Bongga Yay! Sub-Saharan Mindanao! Sabi ka na pangalan kadahongit, hilot. Syagit na! Regine! Menda. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Oh, wow! Sub-Saharan Mindanao! Oh, pagkalinot yun! Happy lang! Ginoo ko malala nga. Nabusog na batanan. Nabusog na dyan. Dahil na ito nahusog, no? Si Angel Milano, naniod to na ba? Atong mga barbero diya. Diba? Atong mga sukit na mga barbero. Correct. Siyempre sa itong mga estudyante, nangaon na ba? Kaon sumugtarong, ha? Pangaon sumugtarong, kaya wala ba mo tarong, ha? So, ay itong kalimot. Diba? Ay itong kalimot sa kwana after sa top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Siyempre, ay kalimot alaw na heart to heart to kapajoms. Siyempre, ang atong hearing, taya mo. Atong hearing. 471 o 853. Wow! Congratulations! Siyempre, manamilit na po ninyo kapas kanginan. Ang tigpakatawa sa kawanangan, ikitik kaninyo wala ang Silando Bisaya. The one. Wow. Diba? Siyempre, magpasalamat sa among college president. Diba nang so? Kung bag-o, no, diba? Si Dr. Roy Valesco. Siyempre, pasalamat sa among station manager. The wine line ang guwapito, kukihan, buutan. Pasensyoso. Siyempre, wala si Dr. Reynaldin Tiday. Siyempre, among broadcasting nationwide line. Ang cute nga anak ni Mami Arjen Fajardo, si Ruben, very cute Fajardo.
So, kining inyong abot sa sulugon. Tayo salamat yung kaayo sa akong programa Katupman, Primo Labuan, ang itig pa salamat yung kaayo. God bless us all. Sa istasyon nga nagkakusog, nagkanindot nawen ang 106 Pinamarino News FM. Salamat, God bless us all. Muha, chip, chip. Supsa, Minda, supsa, Mindanao, 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 Sahara, Mindanao.